pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ano man daw ining kasureko tres? Paibayban kantidad kan sa indang bid, di man nagbabaguan sa muyang konsumo. Amiga, basado kaya sa naaaraman ko, kada bulan, iba-iba talaga ang power rate o presyo kan kuryente. Pwede man bagayan, napasano na lang kan kooperatiba tanganing kitang konsumidores, di man magapatan. Amiga, dai pwede iniisip mo. Igwatabi inin mga supplier ang Kasureko 3 na kaipuhan bayadan sa tamang oras tanganing makalikay sa pinalidad. Siring na sana sa generation charge kan SMEC bulanan na obligasyon sa mga hensya kan gobyerno as in transmission charge kan NGCP. Buot mong sabihon, ang sinisingil kan Kasureko, dai maninda sinasadiri sana? Mismo amiga. Ang kooperatiba kan kuryente, collection agent sana kan mga supplier. Solamente 2 pesos kada kilowatt hour ang nawanat sa kooperatiba. Susog sa pagbuot kan ERC. Iniman ang say na ginagamit bilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Magbayad sa tamang oras, tanganing day maputulaning kuryente. Sarong pagirumdom, hatod sa Indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Oboksit, Acting General Manager, Board of Directors, as in bilog na employees and staff kan Kasureko 3. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong kumaga-bloom. Charm Fabric, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bangong kumaga-bloom. Charm Fabric, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach.
Touch. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika.
Igwa ka din problema sa kidney na dulot kan diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina, pagparapahaluyon na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Bitin sa cash? Sa M. Luelier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luelier, tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luelier na. Lahat sigurado. The local government of Iriga City, Pintakasi 2023, in cooperation with RPN DZKI Iriga, would like to thank the following sponsors: Toots Junk Shop, Quero, Restituto M. Melgar, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City, Knocking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City, Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, San Miguel, Iriga City. Oralios Funeral Homes, care of Joe M. Oralio, Manager, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, owned and managed by Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos mabalo. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Pintakasi 2023. Honorable Jeffrey Bisinio, Municipal Mayor, Bao Camarines Sur. Ma'am Jovi Orias, General Service Officer, Municipality of Nabua, Camarines Sur. Mamas Cafeteria, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Mr. Erwin Nueva and Mrs. Filipina Nueva. Kay Senyora Rosa, Catering 0940, San Nicolas, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos mabal. Ang Radyo Ronda Iriga sa pagkikipagtabangan kan sa muyang mga sponsors nakikisumaro sa selebrasyon kan Pintakasi 2023. Baby Narito Birthing Homes, Siramag, Balatan, Camarines Sur. St. Roch's Hardware and Construction Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Rosario L. Cortez, Barangay Duran, Nabua, Camarines Sur. Villanueva Tanchuling Hospital, Highway 1, San Jose, Iriga City. Care of Dr. Ray P. Tanchuling, Mr. and Mrs. Romy and Marites Matet Agnas Luares. San Roque, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Henry Botor of Botor Store, San Francisco, Iriga City. Mr. Harvey A. Peira, HP Fuel Station, Convenience Store, Grab and Go, Barangay Tagungtong, Agdangan Baaw, Camarines Sur. Municipal Councilor Gali Bayos, Belen Lying In Clinic, Baaw, Camarines Sur. Sa Saindo po gabos, Diyos